Wow, hey guys. So karong adlaw guys. It's a day in my life. So come with me as we go jogging ta, training ta. Kay modula tag Milo. Let's go. So karon guys, tempo ta guys og speed work. Mag speed work ta kabalo kang kay para natay speed. Ito gali speed work. Sali ko. Layo na kasi sila guys. Shout out. So karon bigan ngay tao guys. Trugot siya po na guys. Lingaw na guys kay ano to atong 4 hintay tag 4-3 chill rata kay parang buwak ang bahaw gapon ba malagub pa. Shout out to my vlog. Hey! Sorry guys. Para good. Chill ra ba? Basta ta ginawa guys. Lamba. Mas hawoy ra man eh. Tagal na nag-steak. Pak. Likod ka ba? Likod ka. Ano? 360 na? Agawin na? Oo. Nakaani kamera eh. Magtabang ka mo kamera. Hi guys, welcome back to my vlog. Tagal ito, bisisuran na ito ba? Ibog tayo, dadang yung kamera. Hi guys. Hawoy bilay ka malimanta. Kami